Fa en fuzan ende atakrusiki kanker e begin. Atakrusiki e begin te wan cel no e prati in srefi bung. Wan foto kan meki dat wan cel kan verander en luku trafasi. A foto disi kas don in yu hormoon sano de evroko tumsi bung, no so wan foto in yu skin sa yu kisi fu yu ma nanga yu pa o wan dito soro. A cel disi no e grobung, a kontro wan kankercel. Kankercel de takru en de e gro moro nanga moro. Ala den takrusiki cel sa de na makandra e tron tumor. A tumor disi e puso den gozontu cel gwe en a kanko in yu brudu nanga a limfa. Limfa na foktu san de na in yu heri skin en sa e chari ala siki na intampresi. Disi vekari limfasveri. Limfasveri yu kan feni fo exemple na ondro yu anu. E fu takrusiki cel de na in yu limfa, disi na wan falak sani. Bika de campagna de srefin na in yu heri skin en kan siki trapresi ook toe. Disi vekari uitzaaiing sobung metastase. Uno sabi ete san ede son fu de cel te de e prati e tron kruktuzel. So lesi akan de erfelijk dat wan taki dat yu e kisi en fu yu mama nanga yu papa. A foto disi de na ini a DNA fu a cel. Wi e kari e wan genmutatie. Dati na wan kenki fu a gen. E furus ma en yu famiri abina takru bobisiki, yu mus prakseri asani disi. So lesis ma e siki omdat de no e libi wan bun fasi. Desma e smoko, dringi sopi, no e nyan bun o de e nyan fatusani. So lesi bikasi a milieu no bun. Yu e hari bro ini takru loktu. En so lesi de hormone prema rol. Ma efu yu e kisi kanker futru, dati wan taki dati yu soutu o yu abikoloku. Wan suma e kisi en wan trawa no e kisi kanker. Wan skin fu wan suma e meki takrusiki cel, wan tra sma skin no e meki deng. Noti de spikri na ini libi. Furu umasma di ben libi gosontu, toch kisi a takrusiki. Trasma smoko de heri libi, ma tapu aiti tentiari. Dati kantu. Datede umus leri fu ondersuku srefi nanga bobi. Begin nanga 3 tentiari. So fasi kashi e fu skin no so bobi e frander.